Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama Palembang. Hari ini hari Jumat tanggal 9 Sya'ban 1446 Hijriah bersamaan dengan 7 Februari 2025 Miladiah. Mari bersama-sama kita melaksanakan salat maghrib berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustaz Fakhrul Razi Amanci dan salat maghrib akan diimami oleh Al-Ustaz Ki Agus Adlan Maghfur MH Al-Hafiz. Serta dilanjutkan cawisan rutin pada salat maghrib bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Mardi Abdullah MPDI dengan pembahasan kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk ketertiban dan kenyamanan dalam beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri. Dan kami himbaukan juga kepada para jamaah agar berkenan untuk mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah salat bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya. Kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan salat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqamahu wa adamaha ma damat as-samawati wal ard wa ja'alana minas salihin. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis salah. Terus dapatkan safnya. As-salatu rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا
ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلكوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 بحمده كلام قائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل آل وفي كل آل وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله يا لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله
عظيم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها بالبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرامه من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا لاعبين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود صلاة تحفظنا بها القرآن وتفهمنا بها الآيات وتحفظنا بها سوء القول والعمل والنيات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا بموجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا من الذنوب والآثام وارزقنا حسن الختام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم يا مجيب دعاء السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم صلى الله عليه
Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal jami' ikhwani min anbiya wa mursalin. Shallallahu wasallam alaihi wa alihi ajmain. Wa ila jami'i alihi wa ashabihi wa azwajihim wa dzurriyyatihim al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah hadratu arwahil awliya wal atqiya wan nuqaba'in najaba wal aktab wal abdal syarqan wa gharban wa fi muqaddimatihim sayyidina Khidir alaihi salam. Al-Fatihah. Alhamdulillah syaitanir rajim. Ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah wa arwahi ashabil kahfi wa ila arwahil a'immatil asyamal a'immatil arba'ah ali imam Abu Hanifah wal imam Malik wal imam Syafi'iyah wal imam Ahmad bin Hanbal ghairahum min sa'iril mujtahidin wal fuqaha al mufassirin wal muhadditsin wal usuliyin wal mutakallimin khususan al-imam Abul Hasan al-Asy'ari wal imam Abu Mansur al-Maturidi. Al-Fatihah. Alhamdulillah syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin sekalian, para jamaah yang mengikuti majelis taklim kita ini, alhamdulillah kita berada dalam keadaan syukur mendapat nikmat dari Allah SWT sehingga kita dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan majelis taklim sebagaimana biasanya. Kajian kita bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, setelah kita banyak mengembara membahas yang namanya syariat Islam yang sepertinya sangat diagung-agungkan. Dikit-dikit syariat Islam, dikit-dikit syariat Islam, sampai kadang-kadang terjadi kebablasan. Wong tidak Islam dipaksakan dengan syariat Islam. Uang bukan muslim dipaksakan syariat Islam, harus puasa. Uang bukan muslim harus puasa. Uang bukan muslim harus melaksanakan syariat Islam. Kadang-kadang ada yang sampai memahami syariat Islam itu kebablasan, berlebihan. Padahal rambu-rambunya sudah jelas. Apa rambunya yang sudah jelas? La ikroha fiddin. Jangan memaksakan orang yang lain Islam dipaksakan untuk mesti cara Islam. Itu larangan syariat Islam itu. Kalau kita mau mengamalkan syariat betul, syariat Islam, jangan memaksakan orang lain harus melaksanakan syariat Islam.
Mereka lain kamar. Oleh sebab itu orang ulama yang memang paham di kalangan kita, karena kajian kita adalah wawasan yang menyangkut Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tidak mau memaksakan syariat Islam. Negara kita yang bermacam-macam agama, silakan. Mereka tahu betul dengan rambu-rambu hukumnya apa? Lakum dinukum waliyadin, silakan. Kamu agama yang berbeda, silakan. Ibadah cara kamu, silakan. Kami cara kami. Adapun bagaimana syariat Islam itu mempertemukan orang-orang yang berbeda agama, wah banyak sekali nilai-nilai syariat Islam. Antara lain, orang yang bukan Islam saja dia bertamu masih tetap harus dihormati. Hal itu mudah-mudahan dengan banyak waktu saya bahas tentang syariat Islam, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Jangan kita ikut-ikutan, jangan ikut-ikut syariat Islam. Bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, di dalam pemahaman syariat Islam ada yang namanya tawassul. Tawassul itu bagi pemahaman ulama yang berbeda, wah tidak boleh tawassul. Tidak boleh tawassul, syirik. Silakan. Kita sudah mengkaji itu berapa waktu saya uraikan. Tawassul itu diperintahkan dalam agama Islam. Tapi awas, ada tawassul yang memang batas-batas dibolehkan, tapi ada tawassul yang memang itu dilarang, bahkan bisa menjadi syirik. Sampai sudah saya bahas bagaimana tawassul dengan mendatangi makam-makam, kuburan-kuburan. Awas, ada cara yang memang sesuai syariat Islam, tapi ada yang caranya itu keluar dari aturan syariat Islam. Tawassul sudah saya berikan bahasan juga tentang apa? Talqin bagi paham Ahlus Sunnah wal Jamaah harus tahu, harus memahami dan mengerti bahwa talqin itu perlu dan penting, apalagi di situ keluarga kita, kawan kita. Diusahakan untuk ditalkinkan. Kapan talkinkannya? Begitu orang itu sudah dihantarkan di dalam kubur, maka kita ungkapkan bahwa talqin itu diperlukan untuk orang-orang saudara-saudara kita Muslim. Itu sudah juga saya bahas. Tapi awas, kadang-kadang kebablasan. Talqin itu untuk mengingatkan mayat yang baru dikubur itu. Bukan ceramah untuk orang-orang yang hidup. Boleh, tapi di situ juga jangan kebablasan. Orang yang hidup silakan mendengar. Tapi kalau untuk berceramah panjang silakan di masjid, di rumah, tempat takziah. Bukan memanfaatkan talqin itu sampai orang-orang Muslim yang menghantarkan jenazah ke kuburan sampai dia nak balik mudik, tak dapat mobil lagi, sampai hari nak hujan kehujanan baliknya.
kepanasan. Lah itu kadang-kadang kebablasan. Menalkinkan mayat cukup pesan-pesan yang perlu disampaikan untuk mayat. Sianu ben sianu, nah bahasa Indonesia ini. Ingat, kau dulu masih hidup mengucap. Apa yang kau ucapkan? La ilaha illallah. Sekarang kau sudah meninggal. Ingat, jangan kau abaikan. Uskuril ahdal ladzi kharajta alaihi minad dunya wa hiya syahadatu alla ilaha illallah, dan seterusnya. Banyak ulama kita memberikan tuntunan bagaimana menalkinkan mayat. Kita juga sudah membahas yang namanya tabarruk, mengambil barokah, mengambil barokah dari benda-benda. Banyak benda-benda yang itu boleh kita ambil barokahnya. Kita pergi haji, umroh, mengharapkan barokah dari tanah suci Mekah. Kita minum air Zam-Zam, mengharapkan barokah daripada air Zam-Zam. Awas, jangan salah. Air itu bukan Allah. Air itu adalah benda, tapi Allah memberikan khasiat kebaikan khusus untuk dimanfaatkan manusia lain. Bukan nuhankan air Zam-Zam, bukan nuhankan benda. Banyak hal dalam kajian kita Ahlussunnah wal Jamaah saya jelaskan, dan akhir-akhir ini saya mengajak dalam rangka kita perubahan tahun Masehi, tahun Hijrah juga harus kita perhatikan introspeksi diri. Apakah Anda sudah masuk dalam kategori Ahlussunnah wal Jamaah? Nah, oleh sebab itu saya mengajak mengingatkan kembali apa itu Ahlussunnah wal Jamaah. Saya mengingatkan betul yang digarisbawahi mengikuti pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah itu terutama bagi orang awam. Orang awam dia tidak bisa baca Al-Quran dengan baik. Dia tidak bisa tahu hadis-hadis Nabi, apalagi menerjemahkan, memahaminya lewat bahasa Arab. Ngomong kasarnya, alhamdulillah pas-pasan baik baca Fatihah, surah Fatihah dalam sholat. Alhamdulillah pas-pasan baik baca surah pendek sampai qul huwallahu ahad. Alhamdulillah bacanya itu. Dan banyak yang sudah paham, hafal Quran, hafal hadis, nomor hadis sekian, ini hadis, nomor hadis sekian, ini hadis. Nah, kadang-kadang bicara hadis ini dhaif, hadis ini hasan, hadis ini maudhu. Apakah yang begitu langsung kita kategorikan wah ini ulama ahli di dalam mazhab itu? Belum, Pak. Ada syarat untuk dikatakan ulama mazhab itu, namanya ulamanya tergolong kelasnya mujtahid.
Mujtahid itu bukan hanya orang yang banyak hafal hadis, banyak hafal Quran, dia pacak bahasa Arab, tapi ilmunya itu ilmu yang masuk kategori mujtahid, orang yang bisa memahami Quran, memahami sunnah, memahami hadis, memahami bahasa Arab. Dan satu yang sekarang ini tidak ada yang menguasai itu diketahui oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya yang namanya orang boleh berfatwa mendirikan mazhab-mazhab itu diakui imam mazhab, namanya dihitung-hitung, dilihat-lihat, diperhatikan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, baru ketemu 4 orang. Siapa dia? Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Nah itu pula banyak niat sekarang tuh, hafal Quran, hafal hadis, ngereces nomor sekian. Mana yang itu? Jangan dulu kita bicara. Itu adalah ulama mazhab, malah kadang-kadang dia bukan tergolong orang yang mengikuti paham mazhab, malah dia di luar paham mazhab. Oh, artinya Pak, yang saya ingatkan, kita orang awam itu, mengapa kita harus mengikuti ulama-ulama mujtahid namanya? Karena kita itu orang awam, orang tidak mampu baca Quran baik pas-pasan, baik untuk semayang, untuk sholat. Alhamdulillah. Hadis hafal sikok 2 baik tahu, alhamdulillah. Sekedar tahu arti dikit hadis, innamal a'malu binniyat. Oh ini hadis ini, bahwasanya usaha kita harus disertai dengan niat. Bahasanya wallahu a'lam. Banyak itu ahli bahasa. Kalau ditanya mana soal niat, oh paham, innamal a'malu binniyat. Nah, benar. Kita niat berniat kalau. Nah. Tapi setelah dipersoalkan, di mana letaknya? Kapan kita berniat? Apa isi niat? Oh banyak, kalau yang ngajinya berbulan-bulan itu dalam kitab fikih, apalagi fikih Imam Syafi'i. Artinya Pak, belum jaminan yang sudah hafal Al-Quran, yang sudah hafal hadis, nomor hadisnya hafal galau, tapi bahasa Arab bagus juga. Nah, ada satu bagi ulama Ahlussunnah wal Jamaah, apakah dia punya rumus untuk menetapkan fatwa hukum dari Al-Quran dan dari Al-Hadis, itu ngerti apa tidak dia menetapkan, oh ini hukumnya haram, oh ini hukumnya makruh, ini hukumnya mubah dan sebagainya. Tapi dia benar apalah hadis sekian, malah tahu pula, oh ini hadis dhaif, oh ini hadis hasan, oh ini hadis sahih dan sebagainya. Melongo baik kita di belakang TV ya, melongo baik kita di layar TV. Ay, hebat nih benar Pak, dia hebat. Ulama itu banyak Pak, yang dia tahu Quran, tahu hadis, tahu bahasa Arab, tapi apakah dia memenuhi syarat untuk berfatwa?
Kalau belajar dulu Pak, belajar ilmu ukur, belajar aljabar, matematika sekarang itu ada rumus. Kalau dulu hitung-hitungan, kami lagi kecil dulu. 1 tambah 2 ya 1 kali 2 lain, 1 bagi 2 lain. Rumus itu hukum harus. Kalau mau menjadi gaya orang yang ahli berfatwa, harus ada rumus di dalam mengeluarkan fatwa. Itulah ilmu usulul fiqh. Dalam bahasa Arab sering disebut manhaj, metodologi dalam mengeluarkan hukum. Nah, bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, tambah pening aku wong yang pecah-pecah galo hebat-hebat galo di TV nih, uangnya pecah-pecah galo di YouTube, uangnya pecah-pecah galo di aneh. Tapi tinjauan dari ulama kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah, belum tentu dia itu ahli di dalam berfatwa, menghukumkan Al-Quran, menghukumkan hadis, karena belum punya rumus dia itu untuk berfatwa. Sedangkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Al-Quran sudah makanan dia. Imam Syafi'i dari 9 tahun sudah biasa hafal Quran. Semalam tamat sikok Quran, siang tamat sikok Quran. Itu gawian-gawian dia. Quran hafal, hadis hafal. Bahasa Arab diakui ulama Pak. Bahasa Arab Imam Syafi'i itu, sebab dia belajarnya dari pelosok desa-desa, uang-uang Arab itu, sampai Imam Syafi'i ahli dalam syair-syair bahasa Arab Pak. Bahasa Arab dia paham, Quran dia bacanya, hadis bacanya. Kalau sekedar mengartikan saja benar, tapi apakah sampai pada orang yang layak untuk berfatwa, mengeluarkan hukum? 4 orang itu Pak, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bukan hadis itu nyebutnya baik. Oh ini hadis, mereka tuh tahu hadis ini diriwayatkan oleh si A, diriwayatkan oleh si B, diterima dari Rasulullah. Hadis ini periwayatnya orang ini hebat, ilmunya tinggi, tapi uangnya galak, maksiat, masih cacat itu. Hadis ini orangnya kuat ingatannya, hebat, tapi dia masih ada kelemahan di bidang menghafalkan hadis. Kadang-kadang dia terpleset hafalan. Wah, itu 4 orang ahli mujtahid itu bukan uji wong hadis, uji kabarnya hadisnya dhaif, uji kabarnya maudhu, bukan. Mereka itu meneliti hadis-hadis yang ribuan banyaknya. Itu Pak, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, sehingga kapan dia disodorkan hadis, bukan hanya tahu hafal hadis nomor sekian, bukan, tapi dia tahu kualitas daripada hadis itu. Sehingga dalam kitab mereka, kitab-kitab induknya untuk berfatwa, seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal, mereka itu tahu kualitas daripada hadis itu, bukan uji wong, bukan uji ulama itu, bukan uji, tapi mereka meneliti sampai mereka menyatakan hadis ini belum bisa dijadikan dasar hukum. Hadis ini bisa diambil kesimpulannya, pemahamannya, tapi untuk mendorong kita berbuat baik, beribadah saja,
belum bisa menetapkan oh ini haram, oh ini makruh, oh ini mubah. Yang itu Pak sulit, dunia sekarang tidak ada lagi. Makanya sampai sekarang imam yang dikatakan ahli Quran, ahli hadis, ahli bahasa Arab, ahli manhaj, metodologi untuk mengeluarkan hukum, ahli karena dia punya kaidah membuat rumus-rumus hukum itu, sampai sekarang di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah masih belum lebih dari 4 itu Pak. Hanafi tahun 80 Hijriah masih abad 1. Imam Malik 93 Hijriah lahirnya, abad kedua. Masih abad ke-1 Imam Malik. Imam Syafi'i abad kedua tahun 150 Hijriah. Imam Malik tadi 93 Hijriah abad 1. Imam Syafi'i 150 Hijriah abad kedua. Imam Ahmad bin Hanbal 164 Hijriah abad kedua. Baru itu Pak yang berani dirumuskan oleh ulama. Sekali lagi menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita pengikut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita bisa menerima. Kalau menurut ulama kita, mereka tergolong orang mujtahid, ilmunya memang layak untuk berfatwa menetapkan hukum. Begitu pemahaman dalam kita memahami pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh sebab itu Imam Al-Ghazali ngarang kitab begitu banyak, tebal-tebal, kitab kitab induk dikarang Imam Bukhari. Kami maksudkan Imam Al-Ghazali masih belum berani pecah-pecah nak bergaya. Dia itu adalah ahli fatwa, padahal dia sudah ahli Quran, ahli hadis, bahasa, dan menguasai rumus untuk menetapkan hukum. Rumus dari mana Imam Al-Ghazali? Rumus Imam Syafi'i yang dia kuasai, sehingga dia bisa kalau mau menyatakan ini hukumnya ini, dalilnya apa, sesuai enggak kaidah-kaidah hukum yang punya Syafi'i dipakai. Ada lagi ulama-ulama yang memakai fatwa dari rumus-rumus atau manhaj Imam Malik. Dia tidak menggunakan rumus Imam Malik, tapi rumus Imam Syafi'i, tapi Imam Malik yang digunakannya. Ada juga yang menggunakan manhaj atau metodologi ataupun kaidah-kaidah untuk mengeluarkan hukum yang punya Imam Hanafi. Ada yang menggunakan manhaj ataupun rumus-rumus ilmunya Imam Ahmad bin Hanbal. Ada. Jadi make di antara 4 ini banyak itu ahlinya. Imam Al-Ghazali, Imam Bukhari, Imam Muslim Bukhari, dan banyak ulama hadis yang lain ahli dalam soal hadis. Hadis ini kualitasnya sahih. Hadis ini mereka hafal, orang yang meriwayatkannya hafal. Hadis tahu orangnya riwayatnya ada tapi ada cacat, maka dia tahu hadis ini dhaif, ini hadis lemah. Berana dari belajarnya dari imam-imam 4 itu yang menguasai Quran dan hadis, sehingga Imam Bukhari, imam ahli-ahli hadis yang lain ikut mengambil fatwa di antara 4 itu. Imam Bukhari
fatwa Imam Syafi'i yang dipakai, bukan berfatwa sendiri, padahal dia yang menyusun kitab-kitab hadis Bukhari itu Imam Bukhari. Tapi ketika mengeluarkan fatwa, mereka tidak mengeluarkan fatwa sendiri, tapi dia menurunkan fatwa daripada Imam Syafi'i, pengikut mazhab Imam Syafi'i yang ahli hadis Bukhari itu, ya. Dan banyak ahli hadis yang lain itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jadi tidak mudah wong itu nak dikatakan ahli ijtihad itu. Oleh sebab itu, orang yang ahli di dalam mengeluarkan hukum, mungkin hadis, mungkin apa namanya nih, Quran, mungkin hadis, bahkan dia menggunakan rumus ijma, menggunakan rumus kias, itu dari belajar kepada mereka orang empat itu. Yang buat dewek, ciptakan dewek ilmu usul fikih seperti Imam Syafi'i itu, oh banyak ulamanya tersebar Pak dalam di WA ini. Terus terang imam seperti dia bukan imam tapi ulama besar, Ustaz Abdul Somad, ya, Abdul Somad, alim, ahli dia, Quran banyak tahu, hadis banyak tahu, tapi apakah dia ulama yang ahli di dalam berfatwa? Tidak. Beliau masih mengutip ini pendapat Imam Syafi'i karena dia mazhabnya Imam Syafi'i. Tidak mau dia, ini pendapat saya, sepertinya dia sendiri berpendapat, padahal ilmunya apa memenuhi syarat apa belum, wallahu a'lam gitu. Wasit tidak mau menyatakan fatwa sendiri, tapi selalu dia menyandarkan fatwanya kepada ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Begitu orang tahu diri dia, Bahaudin, wah itu dikenal juga dalam WA itu. Wah, paham Pak soal hadis, soal hukum, soal fatwa tahu. Menyandarkan kepada siapa? Dia tidak menyandarkan aku yang ahli, aku yang bisa, aku yang mengetahui menurut saya. Tidak. Seperti ulama seperti itu, dia menyandarkan kepada Imam Syafi'i atau imam pendapat imam mazhab yang empat lainnya. Oh, tokoh-tokoh ulama besar di Indonesia ini pada umumnya mereka tidak mau mengklaim sepertinya pendapat dia dewe, fatwa dia dewe, sebab tahu diri tidak mampu dia menguasai Quran dengan ilmu Quran, tidak mampu dia menguasai hadis dengan ilmu hadis, tidak mau sebab dia kata metode untuk mengeluarkan fatwa itu. Akhirnya apa? Masih menyandarkan dirinya kepada pendapat imam-imam mujtahid di antara yang empat itu, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itulah ulama yang tergolong Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana ulama yang lain yang berbeda? Wallahu a'lam, itu lain cerita. Mungkin katanya menurut pendapat dia, ini menurut saya, nah begitu, silakan itu. Tapi untuk ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak semudah itu mengatakan ini wajib, ini haram, ini mubah. Tapi dia selalu mengutip dari kebanyakan dari mazhab Imam Syafi'i. Kalau begitu jelas Pak, orang yang mengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia tidak ada berfatwa dewe, tapi dia mengandalkan itu fatwa dari imam. Kalau dia mazhab Syafi'i, dia mengandalkan fatwa Imam Syafi'i. Kalau dia menyatakan rokok itu makruh,
Dari mana? Bukan fatwa dia dewe, tapi dia fatwa Imam Syafi'i. Dia tidak menyatakan fatwanya sendiri sebab dia kata rumus, dia kata alat Pak, dia nak mengeluarkan hukum-hukum yang itu fatwa-fatwa dikenal. Sebab mereka sudah tahu diri, dia belum kelasnya. Saya salut, memang seperti UAS kita yang gak Palembang juga dia. Itu nampak bahwa UAS itu dia menempatkan dirinya orang di bawah daripada imam-imam mujtahid Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, tapi dia masih tunduk, masih mengikuti, masih mengutip fatwa-fatwa kebanyakan yang diikuti oleh UAS itu Imam Syafi'i. Itu gambarannya Pak. Kalau orang itu berfatwa, dia tanya-tanya siapa ulama yang berfatwa ini, siapa. Cukup sekian, kita lanjutkan di lain kesempatan dalam waktu yang sempit-sempit ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bihururikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang. Hari ini hari Jumat tanggal 9 Sya'ban 1446 Hijriah bersamaan dengan 7 Februari 2025 Miladiah. Mari bersama kita melaksanakan salat Isya berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustaz Fakhrul Razi Amanci dan salat Isya akan diimami oleh Al-Ustaz Ki Agus Adlan Maghfur MH Al-Hafiz. Untuk ketertiban dan kenyamanan dalam beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri. Dan kami himbaukan juga kepada para jamaah agar berkenan untuk mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah salat bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya. Kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan salat Isya berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومها الله آدمها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من الصالحين سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة في الصلاة رحمكم الله رب عبدك صلي فرض عيشة الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم
وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله. سبحان الله 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 سبحان الله
سبحان الله العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسادنا وزيادة